zakhe Sunday mhla ka4 yabona ukuthi ngithengisa kwathi kuyozama leli khadi mhla ka4 Sunday, hayi le rama yakhe le uthela ukuthi agcobe uyozama leli khadi bona inkosi yakhe bandla alibhani uthenge eBoxer kade ufuna ikhadi nakhona leli khadi lagesi yabona njengoba eshilo ukuthi uzamile ukulithenga bandla online izolo kwangalo ntunzi uMateksi yabona ithenge lesinkwa Albany wow 18.99 white lona 700 gram Albany white 700 gram 18.99 sengisinkwa kuphela bethi yothenga ikhadi bandla hayi bathi hayi alivumi awuthenga isinkwa kuphela bandla kaBoxer bese kuzoba yabona i-date sizodate mhla ka4 January 2026 yabo beku 10:08 ekuseni nathi ugesi ubungekho vele la kuMateksi ubungekho bandla ugesi wathi bathaya akaphume bandla uDerek wathi akaphume azama ikhadi hambe ngo7 oku9 ayike nali bandla wadlula futhi wayalona waya ka KFC wayitholela idrink yakhe bethi ufuna 1.5 bathi abanabo 1.5 lapha ka KFC yazi bangicikana bathi 1.5 abekho kunawo 300 ml phela bangixaka unoshuga no-original bathi awukho nami mangifika uyakhumbula bathi original awukho angazi ukuthi benze njani safuna ngike ngizama ukuthi khulume nabaphathi babo labayana yabona ukuthengeni khona uthenge vele ukhokhe sekhokha ube ne-voucher nakhona uma lama voucher akhe awashoyo ngomayimo nawu 2 rand sekhokha 2 rand 90 bandla sibheke ne-date nakhona size kwi-date khona ke molo KFC ongenzansi eBakers Mall iDindel Crossing yabona ile ngaphesheya kwasemall siye kwi-date i-date esenzansi noma lapha where's the date ngizama ukuyibheka uMateksi ngizama ukuyibheka ngamehlo where's today's date lana kushuthi ikulesi esinye ilona lesi esinye esingaphumanga no date lana kodwa uthenge lokho bebandla le-drink yakhe somile uMateksi 9 laphezulu ayinabekile 9 iqala ngonyaka ithi 2026 January mhla ka4 2026 0104 uthi 2026 January 4 Sunday today hayi baphile sebephila abantu akake lo ntunzi onali ikhadi bandla ulitholile hayi leli uthole selithola kulezi zitolo bandla namakhekhe usecabanga ukuthi ugcoba irama yakhe uthole kulezi zitolo lezo my friend yabona uzogcoba le rama yakhe bese efaka leli khekhe phakathi endleni yetiye selingivusela manje nali ikhadi lamateksi bandla yabona sebencama ukulifaka lana kabe bakwenze ekuqaleni esibhalo lokho sebencama ukufaka sebethi ngiqale ngalezi namba ngoba vele sebakwenza ngafona Eskom lingangena ikhadi bakwenza langena emva kwalapho base ufake lezi namba emva kwalapho bese ufaka bese recharge qala ngalezi namba uresetha bese recharge kodwa mina ngithe ngifika nje yaboza vele sebayincinga lokho ngithe ngifika nje ngalifaka langena ngoba ngase ngikwenzile bangisiza la Eskom online banginika lezo namba ngalenza nalela lihluphanga sebeyabona ukuthi vele seku right kwafuna bakwenze bona ekuqaleni lokho sebekwenza manje hayi mina ngithe mangilifaka nje vele langena kodwa bathi mawubuza othenga ufuna usiphathe leslip lesi ufuna usiphathe lesi ogcine ngaso ukuthenga yabona uthengile bantu nawu abawubone yabona u20 rand u6.40 units futhi nje 6 units wela 20 rand 6 units mancane ayuzozama ukuncenga uMateksi bandla vele uyidayisela nangawo lesibili nje uyodayisa uzofuna abuye nawo ela 20 ufuna abuye nalo ethawini nje uyodayisa uzoqala nje adayisa vele uyisonto lonke ke kuyashisa manje January somiso leli sonto esoliqala naleli lesilandelayo ayi-30 kwelilandelayo kushisa kakhulu awuzoka ahlafune nje uMateksi azoyidayisela azokadayisa uba mningi ethawini hayi baphile sebephila insolo eyibuya nevosi ayishisela ivosi yakhe uMateksi hayi usezodla kamnandi ke manje ngikhumbula ukuthi bethi uzowenza iparish bandla akakalenzile iparish ngobani gesi ubungekho ufuna uthenga nale khadi kodwa ke uzoqeda lelo futhi uzosutha namhlanje mhlawumbe iparish sezolenza kusasa soliphinda kabili kusasa kusena ntambama hayi baphile sebephila abantu naku uqilaza nayo ikhadi bandla uMateksi hayi baphile sebephila abantu sobonana so right mhla ka4 njalo 4 Sunday
sagcine ngawo umhla ka-2 uDerek, sagcine ngawo umhla ka-2 endlini encane, saye kabili kule nyanga. So ke sibone uJanuwari uphele kangaki, baphinde sibephile abantu, so right.